Suhuje wowe uteze TV Media amatwi ujye kugeza iki kiganiro ndereze. Uwitwa Bruce Melody yavuze ku witwa Yamana uri kuvugwa muri no minsi ko yapostinze cyangwa se hagaragaye video ze ku mbuga nkoranyambaga ari mu mupuri. Biri kuvuga ko Yamana rwose video ze zagiye zijya hanze ari gusambana n'umugore we, ndetse kandi ngo bikavuga ko ari amashusho y'urukozasoni benshi bagiye bagarukaho. Abantu benshi cyane bagiye bakora inkuru zitandukanye, buri umwe yagenda agaruka ku bya Yamana, abandi bagenda bapostinga ayo mashusho. Ni mu gihe mu minsi yari yaragiye itambuka umuhanzi ukomeye cyane kandi ukunzwe n'abatari bake, Yamana yari yaragiye yihakana ko atazi Bruce Melody, ndetse kandi ko nta n'ahantu yari yamubona. Ibiganiro byinshi cyane yagiye akora ku macano ndetse n'indi miyoboro y'ama YouTube itandukanye, ndetse kandi n'ibindi binyamakuru ndetse n'amaradiyo. Uyu Yamana yari yaravuze ko ngo atazi umuhanzi Bruce Melody. Ibi byaje no gutuma bagirana bifu idasanzwe. Gusa uyu munsi wa none Bruce Melody nawe agarutse kuri Yamana. Ni nyuma y'uko Yamana biri kuvuga ko muri no minsi ngo ari kugenda avugwa mu bikorwa by'ubwayandarike bitandukanye. Akaba ari video ngo yafashwe Yamana ari kumwe n'umugore we bari kuryamana. Iyi video dore tumwe mu duce tuyigize. Ese reka ndebe. Wajya ufajya gufata video ukambwira. Nyuma y'uko rero ino video isohotse ikajya ahagaragara, nibwo rwose abantu bakomeje kugenda babigarukaho. Abitwa buri kantu na buri nguni, Eric TV wanyawe comedian, ndetse n'ibindi binyamakuru n'imitangazamakuru n'indi miyoboro ya YouTube itandukanye yakomeje kugenda igaruka kuri Yamana. Gusa Bruce Melody nubwo ngo Yamana yavuze ko atamuzi, ngo we yamumenye, kandi ngo rwose ibi ngibi biri kuvugwamo Yamana biteye agahinda. Nubwo bwose Yamana yakanye Bruce Melody, Bruce Melody we yavuze ati Yamana yavuze ko atanzi. Gusa reba ibi byose biri kumubaho, basi sagire ngo ngiye Melody ntera umwaku kubera yuko yavuze ko atanzi, gusa we ibyo azwimo twabibonye. Nuko rero byakomeje kugenda biba mu buryo butandukanye. Ngiye rero nkabana yimfashe ino video ngo nkwereke ano mashusho, ndetse mwumvishe n'uburyo ki Bruce Melody bwose yagiye agaruka kuri Yamana, avuga ko ngo rwose Yamana nubwo yamwihakanye adafite tara irenze, ndetse kandi ngo ibi bikorwa rwose bizamusubiza inyuma. Abandi bari kuvuga ko Yamana yiciwe izina. Ni nyuma y'uko kandi Yamana yakoze ikiganiro avuga ko ngo yari gukora imibonano mpuzabitsina, ngo ntabwo yisohoreraho ahubwo yitumaho. Ibintu abanyamakuru bakoranye ikiganiro bamubwiye ko arengereye. Abandi bakomeza kugenda bavuga ngo Yamana nta bwenge agira, ni igicucu. Andi bakaba ko ngo kimeze nk'ikigoryi, abandi bakavuga ati Yamana yari yanyweye itabi, abandi ngo Yamana ni umusazi. Yamana nawe akomeza avuga ati ndi muzima cyane rwose, iyo ndi gukora segisi ntago nisohorera ahubwo niyitumaho. Aya ni amagambo yavuzwe na Yamana. Kora subscribe kuri Erize TV Media tugiye kukugezaho iki kiganiro nderize. Uburyo rero Bruce Melody yakomeje kugenda agaruka kuri Yamana, ni ukuvuga ngo yagiye avuga ko rwose Yamana yasebeje umuziki nyarwanda, ndetse kandi akomeza kugenda avuga ko ngo ibintu yakoze atari byiza cyane, ngo ibintu yakoze muri no sinema byari biteye agahinda, ndetse kandi ngo n'uburyo yigaragajemo ndetse n'ariya mashusho yangije isura nziza ndetse n'ubwiza bwa sinema nyarwanda. Mu by'ukuri rero ngo ibi bikaba biri kwica umuziki nyarwanda, ndetse ngo benshi bakavuga ko ngo rwose ibi ngibi byakozwe rwose ari ukwandagaza, gutesha agaciro no kwangiriza umuco nyarwanda byivanzemo na muzika nyarwanda. Mwibutsa rero ngiye uri kukugezaho iki kiganiro nderize, kandi nanone iyi nderize TV Media. Kora subscribe, like, share na comment. Ikindi wifuza kutuganiriza cyangwa se kutumenyesha watwandikira muri comment. Mugire ibihe byiza kandi Imana ibarinde. Kaza neza kuri Erize TV Media. Nitwerize amakuru mashya, ibiganiro, amateka n'ibyegeranyo bizwaho nanjye Erize kuri Erize TV Media.